जुथाइ रायजोआव दिनै जों कंग्रेस पार्टिनि बां मासे प्रेस कनफारेन्स दंबा लबननि खारन जाबखा सि नुलानिखाय साइकिं साथाम सिगांहा मासे हाफ्लंहा हादिं हटेल चिहि मासे दिन अटोनमास काउन्सिलनि सेम गेदेमा डेभेलप पलसा इनग्रेट खालायबा बरहा जों मासे जिनिस सिने ब्लारि समनां जबत बुग्राव जाखा 2013 ha buno hading tido hotel plebo no buke orphanage matcha ansaro niklai he bu Congress government masino dang riba ora dongma niklai he or motong hila frima niklai he masino dong riba ska ha buno era dubilen ha no hami eba no ha dongba bisi ansaro butu buke nurada jing Congress government buke ar bu bisine facility ham doriment klai he bu area ha hausi one local subung bu ha donate clay he or ha bu no ke orphanage dangman clay bu no ke jing Congress government 2013 ha jina lasidong date of sanction 29/06 2013 okali sanction jaba total cost abaka 2,98,48,000 uli amount ni bu no dangman clay sanction jaba bu no dang baha in local contractor ning maiba se jin local sung dang base buke oje uli bu somai ha Congress government somai ha around 60 to 70% buno complete jaka siko duha jing aga sise goblo slo nuba maiba je ibu buno ke matsa sarong ke no tang yaba ke orphan ke no tang yaba ke yani council same gedema hading hotel chi ke inaugurate khaiba chi buke nula jing hamsin gamangka karon jabka bu no ke inaugurate khaiba ha jini asami Chief Minister Kedema Himanta Biswa Sarma buning 26 July 2021 na phai hi bujang bosi kharbyang CM dong phaba ode erani MLA Kedema Jipo dong phaba o chkabo uli bani bun ke uka hagar hi duha bu orphanage ke duha bu hotel chi ora convert laika ka duha oran answer bu barthanga chkala erani phang छोटो वफा हाइका छोटो वफा हाइबाला बुनो हाबो बासन दंमान कन्डिशनल सामसिंया एरा दं खाला हामदो खामु एन स्कुल टाउन बो गबा सिस्टेमु स्कुल बो गबा सिस्टेमु आसबा मेडिकल इमारजेंसी नांखा छबाय हॉस्पिटल बो गबा सिस्टेमु सेवरला चिटाइनो नांनो सबरा हाइक्लाका आर ओरा थांना न नायथा वन दयमन कन्डिशन के बरहाला गो मसिसखांनि हॉस्टेल गजाम दययाबो केनिं बु रिनोवेट खायहि जेने रिनोवेट खायदा ओरा आन्सार को बिदेंगि इवन बु स्कीम हाला वन प्रिंसिपल क्वार्टर क्ले bubo masih provision dong ba sub quarter bo provision dong ba hostel type provision dong ba chawle ka tang ya da orha sekarang school ni building ki nokope klai hi bu hostel exam kening bu tang sam hi renovate thai da busi ora ba asra ka sau si thai dang orha ba bu hotel kala bu answer ni se samba mu ha hotel slam dasam chia hotel slam la gibin habai bo dong khoda hamba ma habai bangbi ko che ibu area ha chawra tang han jadu dan busin butong kan kemen sebani bule hamsi jaya ebo grausti prejimu ja soya wonse jini rajina ska ibu trok jing chlam boba a bujang masi a jing nuphalangdu ska jaba gre obra jing nuphalangdu je bu government ni bu quarter budu ke busi kusi tani worker ro ne ri haladu puri khale mini jama ska jing uli nubadang ba gre law how chi government ba machi government uli la government quarter la riba gre law bote te mai ba ha chi ora ba uli setar ka haplong setar ka Puli jahidong. Ode ibjang bosi ang masih mungkin kalau Jepang nang jatuh jin bu klason HP kalahi klason HP ha duha 2022 ha ji rauda da jibu ji rauhi klason bu phase 1 ni ban baiba orha bosi mate si hati jang fet hoba wani hati jang ero butu ode bujang ul kalahi jing media phahi media chi pressure kalahi knowledge bu pressure kalai da bosi 23 ha jenetina ji hasingka Atoni for election do one clay. Te Buniana Jing Bobaje Ajado, Kushi Rukaga, Redan Sonamboy. So Buniana Kushi Bonde Tolaka. Tobo Kushi only 40% thing now complete 60% higher bo 60% bu Kushi Pakidonko, put on Swia. But how much bolo de bo, not on sweet Holanabo Jing Chipiadoha. But the Bujang was a face to ni bu Nala Kebo irrigation, Bunala Kebo, someone more Bishagari. Ora go Hati Dangara Hati Bura Rosetta and Krangla here, Bushi. Dua haji ke jenetin JCB hasingi busi dar bu haji daman klehe busi nala kastam dada dua haji maiba. Pulisio si busi bu
लेखालाय जादु kon hapaini sung utuke ar bujang bosi jun laling ba jun badai ha sampannogor ha bosi sem gede maning buning bu jejemi ke inaugurate thaiba khana balai lakri bala ang bu hamka de jadu to buni no khana balai chela go jibu khalimang inaugurate thai khalimang ji phaika bunia ji phail nga kha najaba chibala go fiber ko bane puliso chi low quality pipe ridada busina thaidu kusidangdu poramo chen kori jaya musidaya bujangbui hagar ko gibi nolai misi bangno khasan hapaya ning dijauka ane musi minisin farm stam ka tang simo tang shopping pitam jimeka hame thola khan ga pham bujang musi mufa no grane tha mufa che cheu nolai oraba uli ning mufa ne tha oraba uli ning ning bu suligana puranai obora uli ning mochi do jejan khushi khushi mochi ta success saya 70% success saya do ar odhe duha same gedema barbel order jang kusiri phalangdo jing ora chang bodu uli rihi ni ska hado bo jing aga sibo jing DC office jing memorandum riba jing nimo lang sa bo gedemani leadership ni under running je ibu dima soha doha uli barbel order ridada rang deficit che konita ro rang mai thoyaba butu thoyaba butu more than 300 crore jai dong buke risuman sai jing masi memorandum riba go bodon ne buke monthly payment sai jing masi memorandum riba Ode he jing kongos kabon phaidus kade jing uleba ke jing success clarinang chi jing grauthai ridu nisine obani don phang jing rajirao ne nia jing rajirao ne ma khaishu jing gren phang khaisula do je sikusi dangma chkabo order maya siden sikusi dadang nia gren chi tigai ma se jerang re loss tama se to uli khlai ne gibin habaya ba uli khlai ba bangka kuchu incomplete ja ba sini uli gas thola bangka ode khoneta botu jin local khoneta botu rang ri busini loss yaro bangka ode duha class onaba ulining bo pasabari ora ulindang du busi reservoir sama cheta busi duha busi samsei du urabang thastaken chimbodun chitang yaro ke jen chamsing usara jala isi order maya site bukuski dadang nya kren si warning khason nuba maidu jen si police kang haskang ha barbel order jang kusang yaro butu duha rang ritang singthari busi mas bill se mai khayro bangbi si ubani ang rajo jingren ma si belado je jingke du power paiba si juru jing diri kata jing si problem ke solve thainang ode knowledge ko bang jingren phang khaisula do je ni si toha election supply jika oran si sine garau giri re khana ka si talon si rang rijang rika che talon si ule si soksiba plaibi nana go ji chin si phustaiba plaibi niske blackmail thaibo plaibi ko biside bone ule kan sin garau thaiken si talon si bujang mosi ane di masa mesti doni cale robutu graduate cahe master degree cahe free doni robutu dong siap jing kenapa sekala boleh bising advertisement khai dada dan khas sebungnya besi sakri remind khai besi now khai proses khai do ko butu boleh zaman nanya sakri remind sekada besi proper advertisement khai su proper channel napa khai ode buka transparency labu orang si merit basis ini si bisine candidate butuhne sakri maiting sinsi bu kena baklai jan favored bu candidate ne si boleh khai berita sunangnya ida klip talented dia sungdong ida bangbi tina stop tu bangbi lokal sung tu jimai manan sekarang bu master ha hindi department ha mayaro butu boleh le jamananya ni department mayaro butu bo bajin sung khai hi ida fourth bu duplicate certificate jang sakri laba jing khana bo maiba uli jadu chka jing future ha ule khaw jing power phaid che ule kha jing action lama ule sinis ka bo jing ke kunna klemsi corruption jaka ka jing sinis ka jing phunuma ule chiang an graphe jing en samado chu thai